Na rĩu nyuma ya siasa kuonekana kumboka ntuko ya egoro kiri mambura magucukia nkatho ntere ciarare riu ntuko ya umuthi akarima igembe mumirite kuruta maoni mamwe monekanite ukenera kwendekithio gwa CS Rinturi kurungamira miru na mangi magicunka uge wa gavana Kawira na makiugaga gutethi na irebo miru thina ni itonga inini iria ikwenda kuria cionka na nkuruki makiuga kwina mangi na mo mabatire kwithirwa makinenkanira kiri gavana uria aribo Marion Karugi na araniritie na akari na atubanganirie riboti ino. Akari kuma mwiri oyo Embe ni basiumiritie na maoni nkulani urure musemano yo maromba yurari nteresia lare na ramweni waite yo arari Rais William Ruto na munini wawe Rigathi Gachagua na araba meneretie gavana Kawira Mwangaza nonto miario yawe ya kuongela mpatho kauntini ya Meru miario ararugire ayumbe Communicatel na ribo batumite mpatho ciethro ikionekana untu akari baba meneretie na kuwa gavana ati na miambo yote ya tongeria bangi na nika kuongela ndoe urure andu engi. No, to banga bana. Aya, nene. Iko mwera kidedo na weke do na reke mwezi wake to kachena meambo era kwaria. Anto iba kuwa kidabo bate were to no to ba meambo era usokia. Akendro na ko na ko baba ko noe kinya wa akendro akendro ayetu maira kanwa ke bubu. Neri ko di maira kanwa ka we ndira kwari meani. Yego ata bati kwari nyora ari no to makatero ya yo yara kuwira. Lakini noere na arabati okira karetera Rais wetu atatua thenere ate Meru ariko no kitendo gira turauga akaromba kigegitu ndene Meru kaunti utethi ararombere ikwaria ikaraye kakurira ana yakara icio mbo mutethia kouna muriki sana Meru airia Anthony uma nya munini mutuma no tuginyare arambire okethania muriki amberi muri abaicu anenkanira akethania anto anenkanira kinde bitunga banoke inara nyuma arari au tuturonera kethia fea na tuturonera kethia utukuku namgabana kurebo na siasi aure monga thai oto miroso ke tene guri thai non torera kure osoge urawe dai expendia ku siasi nare nyuma ya kusana ateko na bipinto mama non tutona ule mtu mwendeleo sana lakini monga thai terms and conditions ya guro waria ureda mantu ati make sense kana mantu ati nya mana kwa na magatero yo komi MP baba yo kwege ndende Meru county ni MP gendra amono mo kollo to ko man sawero na MP pare wo Meru county siasa yero tabu muno kuonekana siasa ni rambirie kinjaro ati neka gavana na atongerie barabangi tubu nkuomba kuja kuna some soberness together umoja tuna ushirikiano ndio kazi iweze kufanyika. Siasa imapema mno 2027 ni mbali na kwela mweri umo siasa no mwa ntuko ya no mwa miaka yana so kukambirisha 2027 dai Kawira na rumire ambunge yako minarume nyama CS wetu lentore oligane ne ngango kwela lentore kwela Kawira engine ya MCS kwa musogeria mwari onyuma na sogete na tukwela wale parliament ogendo ogelokwa Kawira nuore ya ambunge ngenda bata ogelokie na duije na ntitori bagire magoshine na ande no tuwa sogeria nae lentore ero no asiberu wengwa round ye non tu komenya mwende ithile amotion yo itayo yo ndi se milioni 40 Kawira aterende kwatanira yuo na ine mpaka njire mchakato yo mwenga au lwenga no lentore wiwate amuri yote tuwe kwa kulwa musoke tumwane ko ini peace ne miario yekine Jacob Mantile urani musiasa nteresia Embe na Daktari Martin Kimathi urokoromba thiri na ngwataniro kire atongeria kaunti ne ya Meru twethinge na Kawira kabaringirwe kure emwe rira Kawira akathano maiki ayete muria mbere deputy owe kana inya arekwa deputy owe kanya imatharau ko ndwera turera oneo ethire nirona ni eteminya kuthira ke Kawira na Kawira ti muntu oguthiria andwa Kawira ndawire ringi anjira cia andu eyi akathiria eyi athiria eyi akanjiria ngi ko wero tugithona cindo yete kuthirwa na ararumire MPs betu MP kenda na senator hawa ni antu bampara mbere Rais wa nthi achoka aruma waziri Mithika na mukuru tuwete heshima muno Kiraitu inyethwa na ashindirwe ni antu rimwe batiminya imukuru de heshima muno Meru na Kenya yi antu barone bongo heshima riru twara mwaya kinya rutu ekuriki otura na araromere kwaria Kiraitu imukuru wa Meru na Kawira na arabetere nyabo bena Mithika ru kinya antu bele na baranda ashindire batete ki bashindiro imwe kuru na kinya bogwa ne antu bampara
ende nkwenda kuria mpareka wira ona iranto bangi weri inge mpara we guthikirira wariro wa deputy president Rigathi Gachagua arauwe ote maendeleo yake ya Meru ikithia ukendelea kuina we don't want to miss on the national cake tutikwenda kuasia mwate wetu keke kitaifa nontu tukia kuendelea kuthithikana uno utindikana Meru county ikielea na maendeleo ya makai yake yayo wanasinangaba. Nkiripotera Weru TV kuumembe Mbito Marion Karugi wa Kenyua.